Karbi United People Association asong pen lang sumipi development block ke parlo megbiat hoya hawar PMAY TIM sukitang tiadim kahumridam. Trok ang deng rurang senasar pokar cuamai keroni langtat amangalong mesen pen kepacun. Bordin kang thir Karbi along takatalon jiapan kecisi kecedang kepajut. Monsam arna mahir jumi kehang. Kardom nili Karbi prime time birta thanbang sami junaliti mungpi non birta ang tonpen arju itha. Lang per MSC constituency lang somepi development block ke parlo angkang mati jong ni phaing koira player ni megbia thoya hawar along Karbi United People Association tihek pen kau pa song pen PMAY TIM sukitang tia demalong kahumri dama birta kat news sa hemalong birta nang pali. Karbi United People Association atum humri dampen lam thekilong dama tengke ram terang arong lapen kolom singihi arong along suri hini rakre troksi PMAYG scheme pen hem suki kim ki patang te thek damlong hem ahem phua tum nang kachit handun atengke tangka bangke beng along pen batai hini an endamlo Sidami nonan tanang patang te pusi pachini. Lapen tu hem so hem pu pen nang kacethan dun tuke. PMAY hem so ke wana contractor kang burak ramsa bang kither ke hap lapen jelta ni sidam jike pusi nang tumle ke dam nang jikali pusi lambek si than dun thurong titi. Sekai sita nang pusi. Sekai sapi gelo. Lason ke klem phan pu cholo bo. La cholo no thani ke nang pipelu. Toka talong delo. Enteni laso he moment pen nangli tum la tangka batai ko ansi ko lai la ta hin lo mon mo batai ni la aprang ko lai cheng ko an la atangka ka phai ulai cheng ya thong kep ni pini haja thong ke angke aphi ko lai thwe ko an la an ne la bangki kali nangli olai dun de ma ulai lai den bang lan pu nang thani ai mong amane lan an pu bang nang than bang nangli phanang than the lo oh nangli atangka olai dun lo pidet lo ni li to dun nong lai la son kon ponun chot pote te bhera du kok pu ke bang lut po bang ulai po pon pu son da atangka ka olai ke nangli methang le ko olai ma anu da press ko olai la ke klem tum se ko olai oh son da nangli bang lai account pon po account hodai dam kok po ke bang soi kon man ulai pon po pini nang tang te de mar pon dor de pon pipel oh enteni la tangka ko olai ho jituni ga tangka olai popula so tangka ko olai hun tenali phan suhi nang en manang ene suhi nane tip asang ke ber nang tip ber dun po lan solo tip ta ber dun na oh ni hok panang than tam sa sin nang li phan tangka olai da mang punang hang pon ke la so tangka ke ko nang lirdeng sinai pima mate hlat tum se chirai da titi ma hlat tum se chirai jati ai da ko alama ke hem ke kimi phan tip kan la so nang ke hang pon ke batai hini lo hong ni la te na chini dun mane kan ansi ko lai ma nang than iga heti ni liga chini ke da mati inni ga veda mati la an patang than thelo mola ulai da ta passbook nang pachon nu iglok polan de la so hem jo se patang de la punang nang ni tum arju ma arju dam lo padap ta dam ni li angke pilo nai pudun ke sab anta dak thik lap lo ke ting sang ti eta anta dak sido er lo posina pu kona lo kido et ke hodak ni li hem lo a hem long sido lap lo posipu ma tame dake wan welang nang patang telang ko nang pak kem kelang kono anta mane akaprek long tong e pon pun ni la so tangka pat ke akaprek long se ponji pu se pu ma pupe he pupe ta banga adhok tum nang thana ya lo an ke ya ta wo thik the der lo alang li ko pi hanang pupu ke patang te tani ni siga chini lo pilo nak tum jala nang thabi tani ni phan sinang thabi nang phan nang thap the ni tum phan ki man ya ta wo thik the der lo ni tum lapu sinang nai pu manang ni phan sin ke ni tum no na phita dam lo jala chi thap tani si chi thabi nak tum chi thap nang ni ayam putum ke puke man tum ya ta wo thik the der lo tang ngoi pulo ni tum mang ke a poisa nang pipi si ta me he ma ba nang patang pi vek nang po do thai ta ve der lo po ja le ni tum pudun le asinang patang vek po pineng ke la non sagrot pa lo te po ya le ke non puta amanang supply tanang supply e der lo mati ya ke non puta bang ta bang ve nang kita hai he der lo ni tum hanta
account tan non het lang ke ni tum ci enda passbook bang ya lang ni long ci lak kang la ba jalo passbook tan ni passbook pang bode si non bonai pichu ke ang par joy tirang account na bang ke ridak mate signature vipin pensi benga long pen tangka withdraw date asonta do puta nang pachinidon puthot lang sumepi development block along palidam tusi account na phanchitong dam pen alang lihin pen nang kapachinidun ke laso putha ke je ibabu teron la pen gram sewak atumta arpudo puta nang pachinidun jinla bang chininde labang ke asintu bang ke clarification nam sidam nang koklo aku kisumana hormu bang tumdal ta longlo je benefit som sika je alang tum gulbidar hisab lang po ditum pen ke la kupinoma accounts pen mo khanta nang tipon lapo ang hadak pen se lang tum poisa tip sui kuri po poisa ulai den puti aso puthak bang ke la si tum ta doubtful tip times and time je idu man bisas sidame ako nituma pothai thule thole thot gram sok dom pothai thule thole thot sidame kisuma nang denga rom bang ke la sona ta do je dag ke khapre ke ulai rong len tum rong sor si klemi kuku tani tum ta mathalo la tum rong si sort krem no ropongte la bang ke ahok si klem po busin tum na mathalo se gang bura ma si chak du titi sidame non megbe thai long ason thamba ka gang bura ma se me thang ti chak lo sidame non bang ke tum thek long bang ke ason kali det jitu niki alang tum proper ame thang arong cheng hon je phan klemi putha kali non bang ke kachuba pachuba ason si thek long bo ason si ni tum mate non la son arong ka pre ason si dam pon bo asila song bong ni tum ke punai bang ke beneficiation ba conscious du nai jitu alang tum chichi ni pin bela sal rangka ko lai long le je phan ang conscious du nai beneficiary tum ta la pen la sob thai long se long hon dek do pinai le ponte block official long ba pinang yunai pinai pen tum ke pu yi bang la pen lo je itu ma chini an jong si complain do ponte ke tok pen sa alang le chini ne pusita me agang burat tum do yi mane ke tek sekere bang di officially bang pu peni pen lam ke tok jir pena ba chini san tum la sob thak long action loge ang song han pali phan doji no me thang dam point la si chiri por la si be seman complain bang non na ko action me thang si an pon bom lo la sila so puthak Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang haladak ahawar humri dam pen praktin pen je ibabu teron na pen kang burakram sa tumapan ingsai nang ji pusi Karbi Anglong United People Association amepu mohon teron pen pachini la so poisa kaulai long lo pote ji la pen gram suwa la tum ahem tang te pin pe la so poisa paulai long pop aputhak nili tim Karbi Anglong la pen Karbi Anglong Autonomous Council ASEAN Tuliram Ronghang ake hai aphan kachoneng ri la hen lo nang le tum ame tin along public meeting along lam kaning je ke Karbi Anglong ke ahok pe rakam klem ji ba develop ji punang le tum kaning je la ke cobai pu gang thek ke pini ni tum ka humri da men thek long lo la pen langsung mipi blok pen ka hello kilometer hini la pen kilometer ke thoman bak sido langsung mipi blok pen mek bia thoyan ke mek bia thoy lom nang le tum pen ap tim Karbi Anglong pen damra prabjin men chalang Karbi khayal ong Karbi lam lun barim ka sonse ke chengsi rurang sinasar po phan piding mate surihini rakrisel kep aningkan trok ang deng ki chok karcho mai ke pedo pona birta nangle trok ang deng rurang sinasar po phan ki chengsi karcho ani MLA Dr. Mansing Rong pi adi deng pensi ingpu ponlo lapen pini mate mati jong ni phaing kora pli ani nini ki pleng ani ada por phaisel kep apor pen tiripia mai puse notrong para hin pensi song alama ingthur pon laso along kiling habi kong chonra hun be lapen pinang an alun se polun se pi ang pata langthat amang arat atum chitodun pen alila jam pidun apithu Karbi lamdun akuru saratuma phan arona tang pen benki didasai pado lapen thu rurang sinasar po amaya long kachirabdun abang pu bang phikari tanga tuma phan chomme phangme mesen pen ki dodun longjia phan pura chikimoa sayang deng ta deng pontu lapenang parta ada porphai ke praminit thom ke apor pen porom puthialun kachipate ta pado দেখাতং এই গুটিকে আপোনালোকে আমি আৰু আহি থাকিব কাৰণ আপোনালোকে সহায় যোগে কৰিব লাগিব বুলি আমি অনুৰোধ কৰিছো আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি ইমানত বক্তব্য কেইদিন কাৰ্যসূচী আমি 4 দিনৰ কাৰ্যসূচী আছিল জাগাৰ নামটো কি জাগার নাম আমি লাংখারামা খেরুনি রাইট সাইড আসলে
Ia damar langthar amang non ke bang ni bang bang video pulo tang tu yate palam kara hoise Karbi Anglong Presbyterian Church Mission Compound Hamren lapen Karbi Anglong Presbyterian Church Hamren Nimarlia mai chilang pet pen mati jong ni phaing koira pli ani Hamren Civil Hospital along se ke chilang dam atum joy ke joy wan ki dojia phan pumata dam si kechi oma pe lapen kangnia ben suri hini rakresir kep anikan Christmas amen pen kirap ki pajir dama beta pherang ke hundor kropen beta nang pele ada por bhai kepra minit hom ke bapor Hamren Civil Hospital along Pastor Richard Laram Siama Penja Ponsi alang litum Hamren Civil Hospital akithe ki dinga tumaphan chitong damsi kirap ki pajir dama jaimek pado KAPC Mission Compound atumpen kangnia bench troxy lapen nimalia maya tumpen kachium ape pak ngkoi medical aphan pi pajir tekang pusi chinidun lasikado ka ve se ke chelangara tumaphan satami lahaya pe lapen kangnia bench hai husitami mithang hormu puchimathara ki ot lapen kirim ke pameji aphan nimalia mai achun bangjuna kiti sopila pendun mai phi evelyn rong pipi atumpen kachuning ripado elabang so Hamren Hospital along ke so nang ka chelang pen elabang so pe bang ke pon pe dia je bang senili to ma hen pen chuning ri lo theke lada government pen stami ka chi je phan pe hai stami pi bom lo stami patient tum pon etiti puloneli to mar julong lo blanket pon non bed sheet pon non mosori pon non ela koson la po patient tum pon etiti polo la sin non abang ke vang la bang so hospital long ke so nang chelang tum an stami la ke emi thang hormulo ni hem hormulo puka matha pen ke pon pediat pen itum da ke do sek chi nang po chi tang det lo itum ke so melo doctor tum pen nang release lo plotang ti ilitum abang ke kachite katikang thu kokji la ke anutin samila poson claim the plotang te mi parji pusi enili non la kat news la pen ke Karbeng long life ke lang atum an panstame nilihin pen Jesu Kristo men pen se tuning rilo la chikli amumar pipo photung tum ana panstame happy merry christmas akardom pajer lo pen up ke labang so pir the munit ana pap kapi jog ya phan hem pho Jesu Kristo pir the ka chi arni la poson saning kan wangs tame December tering ko rapho ke labang sorni chiki mover lo la se pen up la ke 25 December Jesu Kristo pir the ka chi arni munit ana pap kapai jog ya phan alang chipi bihek pen mahang nang ke thek arni lo la sinon ka do ka vi phan stame happy new year sakardom pajer lo beginning 2019 na hut netum dak Hamren civil hospital along Christmas present Christmas nang le tang lo pot si Christmas present aphan nitum mission compound pen Presbyterian mission compound pen la bang bench troxy itum present pilo netum ke pia the bang ke so atum a he mi si kang ni ji ma ve apot si alang litum kang ni adim ke long thek ji aphan labang so bench bang ke pc ke meji bon pusi netum compound asor atum ke ning si ning do lo pot si la son si pining Christmas apor nang ke le hut si labang so bench troxy abang ke ituma hospital da Hamren civil hospital along si present chepi long lo non manam so por phan birta moing tot pex na Border awareness program, pork eating contest, chili eating competition, Damoy curry cooking contest, dance competition, Darhepi awards. Witness the second Lankai Festival 2019 in Hanadong Playground Lankaijan, 27th to 28th of December 2019, only on Cut Television's network. Chuan tuji aningkan 2020 lapen Hempu Jesu Kristo Christmas kade mana datang pilo nasi ke tang 2019 ningkanang bong Karbeng long pendang lok pertia dang long ing samjen ke dolong pendang lok kecing tual kam ke klempon kado be opran mesen pen taso ningkan itu si choklin pen ke dolong opol ke Hempu Jesu Kristo panta jordom lok pan choro lok apen kado be lim mitang homos student konsensi long ta kedo arat atuma okran pun pen coklam itu dam kado be arat atuma tom panta mesen pen okran kapi jok ponsi Hempu Jesu Kristo pan
dom lo lepas ane kan kadui panta Desember yang masih tu thayan neten pan nilin pen arna pan dom si ningkan panta nili curu lo putot ke bang tuji ane kan tu thayan 20 abang ta tu thiang kan long sambil sandop pen ke tu tulong di Karbi long kan ting tuar kam pen pon tulong di okran nesen pen ke klem pen kadui arat dol modo an khai don panta isi ing sambil aja ke tulong di aja kong si ke tulong ya pan kadai pandai jauh negeri pen anak pandai kus putot jodong tulo mengkawan meningkan abang tak katot taksi itu mesen pen katu kabe apan jodong pisi yang puji segala pada jakong pen elin pen katom tipi tulo pen anak paju nulo putot tu tayan tuan tim bang tak taksi okran mesen pen kadai begitu kita katu be itu kai doan tol moduan jakong pen siwet pen itu keklaim kedam penjam pen itu aja nak baca orang tu lo, dan kan pasal songsi, nilai pendek pun lo, kadai pada pansi katong pilo. Start here, right anywhere. Isan Motors authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan near Don Bosco School, Dipu, 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, contact 700-280-5342 and 8812-805591, or you can mail isanmotorsk@gmail.com. Kanj Shopping Mall is a Gulf of Assam enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Claret Unisex Beauty Parlor Hinben Warsai Kimi Kipipon. Lasi Lason Warsai Kimi along Ninghangatum Ali Chuan Dunikha. Warsai Kimi, Laki Chiklu John Trokopan Kapamala Sike Piponji. Lasi Apor Panhok Hip Pinpen, Claret Unisex Beauty Parlor along Patebok Damiknon, Rong Parpi, Rong Berot, near Iron Bridge, Difu Karbi Anglong. Lasi Lance Sekachini Lethodjia Pan, Laso number 600-121-3664 along Pumriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, D4, Karbi Anglong. Dihina mo piputot birta along Huangtulo. Karbi Anglong along ta boarding kang thir katalon jiapan, kardom kang thira hemati church, ronga sor 26 chedang simati jong koira por niapan ing Hong Kong ancholo. Sangkur jong zunga hemla pen kang thir kardoma hemalong, chiklolong so tarsi, boarding katalon jiapan, Karbi Anglong along ta Christian anim kirim arat, boarding kang thir katalon jiapan ning chiparong rinti. Karbi Anglong arong Supi Dipu pen Chenglok Bukajun subdivision Haragat subdivision lapen West Karbi Anglong along mati jong koira por ni boarding kang thir katalon jiapan Christian anim ki kroy arat asona sona jai mekteng pon pusi nilituma perangke nilituma long birta nang pale.
Pre-Christmas katalon pen body na birta ke wan Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong along Jisu Kristo amhang kitek ani along pachiton dunsi bodin kang thir katalon jia phan jongjong mikara hem la pen kardom kang thir hem along chiklolong soketar la pen kisikidang alilalon avarmon pado kardom a hem along arna malam kithan la pen kachitong arat pen ok an isan ning arong pen chorap pet jia phan ta rong arong along kisikidang rintilo West Karbi Anglong along ta bordin katalon jia phan arong ning arong chipi pang cheng pon lopota wathar lang so pen nili tuma phirang ke jasaning hikat news along birtanang pale amar bordinor karone ami preparation kori asu cinta kori asu nana dharonor activities main to amar childrenor karone ami program rakhisu amar dance competition hobo tar pisote amar churchot amar childrenor program thake amar memory verse tar pisote bordinor gan bordinor natok tar pisote Christmas 25 tarikor abilit amar program churchor program hek huar loge loge amar prembhus hobo 4 evening or pora amar kerol arambho kora hobo tar pisote ekkebare 25 tarik ratipua loke amar kerol tu hoi thakibo এনেকুৱাই আমাৰ আয়োজন কৰা হৈছে তাৰ পিছতে মই মিডিয়া হতে মই এটা মেছেজ দিব খোজো এই বৰদিনৰ দৰে যে যাতে যে সব অসমীয়া বা অসমত যাতে যে প্ৰেম মৰম এটু থাকে যাতে যে হিংসা নাথাকে মৰম থাকে যে বিভিন্ন আমাৰ লগত জাতি আছে হলেও মানে হিংসাটো নাথাকে প্লাই পিস এটা এই বৰদিনৰ দৰে আমাৰ পিস যাতে যেন ঈশ্বৰে আমাক সবকে এটা পিস দিয়ে আহে আৰু এইটো পিসটো লৈ পেলাই যে আমি সবে আনন্দত থাকিব পাৰিম ইটো কাৰণে মোৰ প্ৰাৰ্থনা আৰু এই খ্ৰীষ্টমাছৰ পৰাই আমাৰ এতিয়া অসমত বহুত মানে প্ৰবলেম হৈ আছে ভাবিব গ'লে দুখো লাগে ভাবিব গ'লে এইবিলাকটো হ'ব নালাগিছিলে কিন্তু আমি এতিয়া হ'বলগীয়া হৈছে দেখিবলগীয়া হৈছে কিন্তু এই খ্ৰীষ্টমাছৰ দৰে আমাৰ প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট এই জগতত আহিছে এটা পিস মানে মৰম এটু দিবলৈ কাৰণে আহিছে যাতে যেন এই খ্ৰীষ্টমাছৰ দৰে সবৰে লগত এটা মৰম পিস থাকে হেতুৱে মোৰ উইশ কৰিছো West Karbi Anglong tumprenga hithi ahong pharla along matijong ni phaing kora ki thom arni aju por fight troxia por malompen Karbi Anglong bodybuilder and Fitness Association pen patri people si Mr. Karbi Anglong kachipati abirta pherangke Kelvin terang pen birta nang pele Karbi Anglong angkang prekja mahawar along ki dobang puatumta Mr. Karbi Anglong anong echipalong dunjia phan pura bang troxia bang puatum amen chithaptun dipurong supi pen Sarvin Teron Abhishek Pardhan Bogajan pen bang ki thom la pen taraweli pen inutatum pliang deng Mr. Karbi Anglong kachipate along chipate dun Mr. Karbi Anglong kachipati along aprangsi anong e kachipalong abang pulake dipu Jim pen Sarvin Teron aprangsi mate Mr. Karbi Anglong anong e chipalong lo adun thu anong e sunu basamateri kithomang deng anong e Abhishek Pardhan atumsi nong e chipalong kiwang jia ningkan setami Mr. Karbi Anglong kachipati along methang along ripen angtan along rian kachipati dun long jia pan ansuse bor ilote mesen ang teklangji Karbi Anglong Bodybuilder and Fitness Association amepu Mati VDC Chairman Ramsondrong Pilapen Kongchun Bang Stelining Tiatum Cepahem Pua Sayang Deng along Mesening Samjin Pen Jaimek Pachun
Karbi prime time ang kela pons kang ton peklo tumbi thakmi kurwang tu.